chibai vek ule ven hi October ni somni pathum sang ni le somni pakhat inrin ni nia USACM in Burma ek nem nge theinan US Senator pathum an mu Myanmar mi puita nunna tharum mangalak saktu min aung hleya fascist military council chunga semna la ka ni theinana US malak na a Burma ek draft ataka chantira nem nge ni theinan US Advocacy Coalition for Myanmar USACM member pathum 10 US Senator pathum an mu thu riatani American Senator Ben Cardin Steny Hoyal le Senator Jim Inhofe te chu October ni sompakua khan USACM poll 10 an va mua chuta chuan US Senator Cardin chuan USACM in Burma ek ataka chantir tura amalak na a alom thu asoya Burma ek dan duan to ataka nem nge ani theinan le dan chunga thil poimo omte an soi ho ti riatani min aung hleyan Asian meeting a somlo ma se tel atum tho Myanmar a fir fiak sipai ho tu min aung hleya chuan October ni somni parukatanga ni somni pariat thlenga Asian hroi tulu te in mu khomna sammita somni lo ma se chu thutluk na siam chu Asian thuthleng ne na in milo wangin chu in khomna tel theina nei thu chu asiam military council thu asiam a chuan October ni sompanga a Asian foreign minister te emergency meeting a Asian in mu khomna sangber sammita Myanmar IO tel chungchanga soiho na min aung hle chu somani turle turlawa member ramjinga ngai dan thumuna omlo ang bokin somlo turangai dan thumun ne ni chuang lo ni in mu khom zo a Asian chairman ni na chelmek turamin thu chu asiam na lungrual taka thurel ani lo thu atar langa chu thil chu Asian thutlung paragraph somni atarlan thutluk na siam huna soiho na le in lungrual na manga kalpuya ni ang ti chu akal tlatani ti in antar lang vele a ma se heram chunga international relation lama mithiam pakhat chuan thu chua zongjong en chian hnu po a Asian thutluk na siam kan pom thailo samita min som lo ma se min aung hle chu tel thawang tia soile hetianga boina siam zonga kalani chuan Myanmar ram chu Asian member ni na atanga chollai lok tir po ani thayang tina soi ve thung ani ha kha khobul chunchung khu a chin ral thom keng pol tang rualin lambunin sipai palian thi Chin state ha kha khobul chunchung khapona October ni somni pakhat khan CNF le CDF tangrual sipai 10 sipai motor injui chulam bunin an loka pa sipai palian thi thu riatani CNF thupong tu salai that ni achuan falama tanga local motor ho chu kan lo en tharenga ato bera security la tu motor chu munrem la ya lo changin chunchung khopel ram hnuai tangin kan ka pa kaini lama chuan thi le hliam kan omlo anni lama mi palian thia somvel chu an hliam na savia wang te na soi chung sipai motor te chu falam khuwa tangin October ni som pathum khan an ron chuak tana October ni somni tlailamdar thumvel khan ha kha khuwa an thleng ti sia tani October ni somni pakhat chonhudar ni le chan vevel khan ha kha atanga than tlang kholam kalna konga motor siamna workshop pathok tele rual u thlan mola thlan siam mi somvel chu military council sipai 10 an kut hnung khira tonin pho atana mangin an rhoi chuak ti sia tania chung an mi man ta chu silai fonga chut vuak le soi sakan ni hnu tlailamdar nga le achan vevel khan chual an ni thu ria tani bok military council sipai 10 tun thlatir lam ni kuwa tanga Chin state simlam le marlama teng le sipai motor somriat vela force tam tak manga tlangram laman ron chau kan ni chung in kana a sipai somni chuang an thi to thu ria tani military council LIB zathum somruk paruk chu phekhong PDF 10 lu chilin an ka pa duty sipai panga ka phlumin ral thuam pangan khom Sian state le kaya state in rina phekhong township om military council sipai battalion LIB zathum somthum paruk chu phekhong PDF 10 nizan October ni somni pani dar kuwa le achan ve khan lu chilin an ka pa duty sipai panga ka phlumin ral thuam pangan khom thu phekhong PDF 10 thu chuan siamani Tanay township a KIA telam buna wangin military council sipai som ayatlem lawan thi Kachin state Tanay township a force in the bel military council sipai tele Korean Independence Army KIA te nimin October ni somni pani jinglamdar kovel khan lambunin kachia bue khuwa le te yong kho inkana chua thu riatani military council sipai force somrukvel te chu KIA brigade 2 nuaya battalion somli pangana 10 remote bomb manginan baya
in kana chuak ngalin chu in kana chuan military council sipai som ayatlem lo an thi thu kachin local news a tarlan ani sueku le banmo inkar kongpuya military council te security check gate KIA 10 an halchia kachin state sueku le banmo khopui inkar kongpui om tohlan khosaka military council te security check gate chu october ni somni thim hlim khan KIA 10 an halchiat vek thu riatani he security check gate KIA 10 an halchiat lai hian military council sipai pakhat an ka phlum bok ti riatani phayu so township in kana military council sipai somni chuang thi in hliam thanem takan om kaya state phayu so township a october ni somni pakhat zan khan military council sipai tele Karenni army Karenni national defense force KNDF te inkara inkana tumli athlenga military council lama sipai somni chuang an thi thu KA lamin thu chu an siama phayu so township thale khuwa chopin kong khuwa le nan phe khuwa inkana chu thlenga fir fiak sipai ta chu landmine manga bei an ni thu KNDF lamin an soi KNDF thu puang tu chuan nimin zan khan inkana tumli chuaka sipai lama thi an tam hlea achan chu landmine manga kan bei wanga ni chilpua bo sipai motor pathum ati chiat ba ka sipai somni paruk ati hlumboka anung lama sipai somthum le somli vel po an hliam boka tun thlengin an latang rengani tina soi military council lamin an sipai te re sonanon pek chu konglaka Karenni tangrual sipai ten lolam bunin an kap zuita ani chu ba ka ni zandar sari vel po khan Dimoso township police station bula military council sipai te drone thlotir chu Karenni army lamin an lo ka wangin sipai lamin lai pui mangin an changlet vele ti ria tani october ni somni pakhata in kana chuan Karenni tangrual sipai lama tuma thi le hliam anom lo thu KNDF thu puang tu in DVB a hril ani Sagaing region Magwe region le Mandalay region ate operation nei sipai motor injui ta chu bayania military council sipai thanem takan thi Mandalay region Sagaing region le Magwe region chunga Yinma Pin township Ayaro township Mungyua township Mimyu township le Pausa de township ate nimin october ni somni pani khan fir fiak sipai motor injui le operation nei mek te chu boma bei ni in military council sipai thanem tak thi le hliaman om thu tol chung mi te soya tanga ria tani Sagaing region Yinma Pin township letpan khobula nimin chonhudar nei vel khan fir fiak sipai force zavel te chu letpan khothan mol bula Yinma Pin PDF 10 bominan lo beya fir fiak sipai panga ayatlem lo an thi thu tol chung mi tenan soi landmine pahnia ben nia pakhat puakin pakhat jok chula puak lo fir fiak sipai panga ayatlem lo an thia bomla puak lo chu sipai tenan suit apahni in puak sela chuan azat ve vel an thi hia lang ti in tol chung mi pakhatin soibok Sagaing region Ayaro township Maleta kholhoma nimin chun khan khothen khatati chiat le lak saknuwa le le lam fir fiak sipai motor injui chu local PDF 10 thi sang khuwa le kando kho inkara landmine in lo beya sipai motor pakhat chia in sipai thi le hliam za chi hriat alani lo thu tol chung mi tenan soi chutiang bokin Ayaro township local PDF camp pahni le kanyin khuwa lu chu akal fir fiak sipai motor ta chu nimin chomadar som pakhat velan le lam kantong sing khobul Ayaro township revolutionary force ARA Southern Brothers 10 landmine in an beya sipai motor pahni fu in sipai som ayatlem lawan thi thu tol chung mi ta soya tanga ria tania hemin hu hian ngiang pin khobula po bominan beinon lea anthile nual ti ria tani Magwe region Pau township a USDP party office chu nimin tlai lamdar thum vel khan Magwe PDF battalion ni natale king fighter tangkop 10 timer bominan baya Mandalay region Mimyu township Ayaro township nena in riana bula nimin jing lamdar somvel khan PDF camp pakhat chu fir fiak sipai ten lu chuain anlet le lam chu Ayaro township ngiangpin khuwa le Mimyu township kantong sin kho inkara Mimyu PDF 10 bominan lo beya sipai motor pahnia fu thu Mimyu PDF 10 an soya chonudar khatvel khan thi sound le nanchi ai inkar kongpuya tumhni boma beile in military council sipai somthum chuang an thia liam tor thanem takan om thu Mimyu PDF te hne na tanga ria tani Sagaing region Mongyua township Kantaya We Love Mongyua bula nimin tlai darli lemni somli khan
PDF Southern Mungyua Heroes Group tangkop ten firfiak sipai ta chu warning nan boman bai thu hriatania chumi hnu zan lam khan Mungyua le yaro inkar kongpuya firfiak sipai motor inzui chu bominan bai le a thi le hliam za chia finfia alani lo thu pol pahni tangkop ten na tanga hriatani Loiko University bula bompuakin sipai pahnian thi Kaya State Loiko khua Loiko University bula October somni pakhat lai lamdar thumvel khan bomapuaka sipai pahnian thi thu hriatani University bula Paul Mingshia lo motor pakhatin thilfun pakhatan da chu sipai lamin hongan endikna lama puakin sipai pahni afua an thi thu tual chung mi pakhatin a soi University bula tual chung mi pakhat chuan University kota thilfun anun thlaka school security lamin sipai lam an hriat tir ni om takani sipai lamin thilfun chu an phela apuak zui ta ani sipai pahnian thia chu thilfun da tu te chu hriat an ni lo tin a soi bompu hnuwa University bula silai puak ri hriat ngala nia University kongpuya kal veivak zongzong po sipai lamin an dapa security a khau hle ti hriat ani Thawe District Council Poll Member ungingi awa ka hlumani Tanin Tai Region Thawe District Council Poll Member ungingi awa chu October ni somni pani jinglam daria le chan vevel khan silai ka ani thu hriatani ungingi awa chu talain thain venga China thera thingpui dor pakhat kota a motor bula dinglai chu voinga zet ka ani thu le damdo in lama dalu ani thu tual chung mi tenan soya District Council Member ungingi awa chu tunma in timbo sa iveng administrator na lo thok to ani Interim Battalion Commander Major Tanwin Thuna Ruangtelin sipai dang ruang chu bolhlo kholna ibduma tuamin thlanmuala da top ani October ni somnia KNL Brigade Rukpol nena inkana thi Military Council IB zani somriat pathuma Interim Battalion Commander Major Tanwin Thuna telin sipai pasari terwang chu bolhlo kholna ibduma tuamin tamphiu zayat township thlanmuala da topakal san ani thu hriatani October ni somni jinglam khan phaya tongsu 3 pagoda tamphiu zayat motor kongpuya khu khan khuale tanpu ya kho inkara tumkhat tanpu ya khuale anan kuin kho inkara tumkhat inkapin Military Council lama Interim Battalion Commander Major Tanwin Thuna telin sipai paruk chuka hluman nia Military Council tan nunna hlan ma se sipai hau tulam choi moina le ro pui taka in thlaliam na takngial po adong ta chuang lo ani Ye Phiu Township Wet Chang Khomi u chi te chu sipai ten ka phlumin an in kota arwangan da Ye Phiu Township I kani kholhom Wet Chang tual chung mi pakhat chu Military Council sipai ten an ka hlum hnuwa arwang chu an chen na in kota an da top thu tual chung mi ten an soi I kani kholhom Kamang Chang khua dalan tia hriat umo hayan chu October ni somni khan ka alhumani hnuwa Military Council sipai ten Kamang Chang le Wet Chang khachung chun dapa kumtling lo no pangpanga aya tam an man thu tual chung mi ten an soya chumi zandar somvel chuan Military Council sipai ta chu Wet Chang khachung a lutin kum somruk chuang mi uchi u chu kapin an man zuya tual chung mi pakhat chuan in chung a lutin an mana an man lain a ke a silai ka na hliam om to a ani chu upalam ani to a khoya ma chuak wak lovin ina om deuh renga achung te chu lawa wangin mundang an riak chuak vekani ti na soi October ni somni pani chhun khan uchi te ya ruang chu an in kota sipai ten an pai thatop nei in tual chung mi ten an soya achung ten an William zui tabok ani Tanze Township Chetsu kan khua ku emi na chu sipai ten an thata kan tabu tual chung mi pani ta chu PDF ti in an thatbok Sagai Region Tanze Township kan thuma kho chevel chu October ni somni pani tlailam dar le achan ve khan firfiak sipai ten silai an tong pong ka wangin bike chuang thil lei turakal kum somni mi ku en mi na ka fu in a hmuna a thi thu tual chung mi ten khatet median shil tual chung mi pakhat soidan chuan kan thuma kho chevela wo in tlailam khan sipai ten konga kal to phot kar le bike po an check veka chung sipai ui chole police ui chaw som panga vel chu Tanze Township local PDF ten len mai nin an baya sipai ui chole police ui chaw pathuman thi boma bai an nia wangin mi puite omna lama silain tongpong ka chiama chuti lai thil lei tura chuak bike khaltu ko emina
chet su kan khomi na kan ka phua a hmuna thi tina soi sipai te ka hlum tak ku eme na hi nupui nei to ni in thlani khat mi vel lek fa pakhat akal san ti sia tani chutiang bokin Sagaing region Kambalu township kanchi chimlama ral thuam kol anom ti in firfiak sipai te ni zan khan an luta tual chung thalai pani chumanin anhuwa chettin khobula an that ti sia tani chettin khomi pakhat soidan chuan October ni somni pakhat zan khan chettin khuale panachi kho inkara an man thalai pani ta chu sipai ui chautan an that an bai ka bom om ti in an pu an that ni zan khan karen an off veka wangin tu man kan en ngam lo thalai pani ta hi baikin an kalpo ni lo khuwa tangin an mana kongla kan that ti na soi ani lawnglong kho pui panda le khuwa thingpui dora tual chung mi panga ta chu sipai le piuso thi pol ten an kapa mi pahnian thi tadin tai region lawnglong township lawnglong le thawe inkar kongpui om panda le khuwa thingpui dora nimin October ni somni pani jingdaria le mi somni vel khan firfiak sipai te le piuso thi pol civil dress in thuam ten private car kalin chan le wang om lovin an kapa u ne ne le u ong ne te thi in mi pathumin hliam an tur thu tual chung mi te soya tanga sia tani an ka te hi mai che pakhat le mi papali ni in dornai tu telin mi pangan nia kumsom le mi u ne ne chu a hmuna thingalin chundar som pani vel khan kumsom ngami u ong nia thi vele ti sia tani an vai hian politics a in nam hnoina nei lo te vek an nia sipai le piuso thi pol ten ka pin an tlan chele ngala piuso thi pol jinga bi pakhat chu he khuwa ku zo ani in ku zo hian military council ten in kopin panda le kho che vela khuwa telutin ral thuam ha chuanin mi puite chu vo thina a report thina wangle an in te ko mu thina wangin mitam takan man to ti sia tani bok an ka hliam mi pathum te hi damdo ina en kol mek ni in an din hmuna that lo hle thu tual chung mi tenan soi ani mataya township a firfiak military council ten lu chuan tha ruang panga mu ani Mandalay region mataya township ye chi kholom ji phiu pin khobul tlangdunga firfiak sipai ten October ni somparu khan lu chuan halhlum ruang pakhat le an lo phum ruang pali te mu an ni thu tual chung mi tenan soi an halhlum chu Mandalay region special force MSTF commander King BB ruang ani thu finfia ni to a chue tatlang le tawngsang lama an mu mi pali ruang te chu tu tenge an ni riat ala ni lo tual chung mi pakhat soidanin jipiu phin khobul tlangdunga ruang charania tual chung mi ten an zong mu chu to om MSTF camp pakhat chu military council sipai ten lu chu in an hala ma se ruang pali ta chu tu tenge an ni riat ala ni lo tina soya firfiak sipai te an lu chu ala in tual chung mi then khat an ka phlum boka ma se midang pali ruang te hi tu tenge an ni kan la fin fia thailo he tlang dung vela om bike te le thlam te chu firfiak sipai ten an hal chi sak vek te in tual chung mi ten an soibok he MSTF kem hi October ni somparuk tai lamdar li vel khan firfiak sipai force za somriat vel ten dalante report wangle ram wachal te ko hmuna in ji phiu pin khobula MSTF kem chun lu chua MSTF pol te chu him takan tlan sia thai thu madaya generation G pol ten thu chu an sia mani nepido MICC2 a in kana chuakin police duty te ka ni thu CDM police ten an soya tol chung mi then khat sipai ten manin an vua na tuar thom le silai puak ri siat ani bok nepido MICC2 a nimin October ni somni pani zandar ko le chan vevel khan in kana chu thu tol chung mi ten an soya Myanmar police CDM channel po in ral thom keng pol ten MICC2 wa security duty ten ka thu an soi Myanmar khopui tharan ne piro mahatu kha kong om MICC2 bula security ya duty police te chu October ni somni pani zan khan ral thom keng pol ten an kapa duty police pakhatin hliama tuara in kana thlen nuwa akap tu te chu tlan chuak le in chu kong dung om male hostel bula duty police pakhat po kap le in security duty police ten hliaman tur thu Myanmar police CDM channel a tarlan ani ne piro tol chung mi pakhat po in MICC2 bul tape saung lama silai puak ri kan sia voiriat vela puaka dar ko le chan ve nu ani awangin kangoi mai maya dar ko le minit somni atanga dar som le minit somni khan mi anman thom ri poka sia an auri te pok re thai pon chuakin ka en ngam lawa chuta chuan
silai voi somni chuang apuak le tin a soi midang pakhat po in silai puak ri chu ikar sangkhat biala hla atang po in a hriat thai khoi hmuna thil thleng nge ti ero kan thelo traffic point bula silai kapin mi anman thom po kan hre thai ti in sipaiten mi then khat mana an ngai sak thom a hriat thu a soi ve bok rengun kholailia urban asia centera KBZ bank suamani rengun kho puileili Budatown township Mahabandula kongle street number somli pariat topa urban asia center hnuai kongpui ana kanboza bank chu october ni somni pani chundar khat khan tute ti hriat lo pol pakhatin an suam thu hriat ani ral thom keng mi panga te chu fielder karvar chuangin an ron thlenga bank chunga an lu hnuwa pistolatenin bank counter chunglama cheng singkhat not singkhat sangkhat zaria somkua pakhat cheng zanga not singthum sangkua avain cheng noi sangthum chuang chu iblian taka thunin Mahabandula konga saklampanan tlan chua thu military council chuan thu chu asiama chu thil thlen nuwa bank staff pakhat hliam chu gandhi damdoi ina da luania chung suam mangte hnu ma chui zuin sipai le police te an boi hle ti hriat ani sipai indop na muna thi chu engineer zirlai telin poisoi lo mi pui sangkhat zale somriat pathum an thi to Myanmar rama diklo taka thone na lak thlariat hnuwa firfiak military council ti hlum poisoi lo mi pui thi chu sangkhat zale somriat pathum an tling to ti assistance association for political prisoners AAPP chu an thu chu asiama helis hi February ni khatatanga October ni somni pakhat thlenga sipai kuttuar thizat AAPP in arikot ania hei ai po in thi hi an tam thei jok ni na tar langbok spring revolution chungin mi pui sangkua zale som pathum manan nia chung zinga sangsari le somthum pakhat chu tan ina lakhung reng ni in chung zinga zathum pali an tan hun chung tu rel fel ton nia chung an chung thu rel fel to zinga chuan kumsom pariat hnuai lam no pang pani telin mi somni paruk chu thitura hramna pe kan ni thu boy siam saka man thaina arrest warrant suwa to bibo chu mi sangkha zakua somnga pangan oma chung zinga somthum pakwa chu ara la tanga thitura an chung thurel ni in thitura an chung thurel to zong za chu mi somruk pakwa anom to ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye